جبوی پشتوانی کرن لپروسا ریفراندومی و بدست و اینانا دنگ بله جبوی في پروسی و برف سربخوبونا کردستانه وڵاتیên gereka Zewkê li nava senterê bajarê Akrê kempînek ragihand. Li mala Serdar Axayê Zewkî û bi berheviya jimareka welatiyên wê gerekê û pişikdariya layenên siyasî û mamostayên ayînî û kesatiyên deverê rêwresmên kempînê bi Sûrûda Eyreqî bi dest pê kir û çendîn gutar ji bar nwênerên layenên siyasî hatin xwandin. Êketiya Niştimaniya Kurdistanê jî wek layenê serekî û daxwazkarê serbixwiyê û mafê çarenivîsê xwe bû milletê Kurd ke di vê rêbazê de çendîn qurbanî dayne nwênerê êketî xuya diketin ke Êketiya Niştimaniya Kurdistanê dê berdewam bît ta bigehne armancên mezinên milletê Kurd. اما خوی که نیشمانی کردستان لیر آماده بوینه دیسان دوباره که نه بخاری کردستانی که چهال دروش متمید سرکی بوا که مافی چاری خونوسین اکل دروش متمید سرکی بوا سردم کی دا که هیچ حزب الله نکی سیاسی او جرأت نداخوه پنگاوی پاوت او پنگاف ماویتی نو که جاره کردی دوباره که نه بخاری کردستانی که ام هسر مبدأ و دروش مت خوینه و دیدنگی دین بو کردستان که آزاد سر سیستم که فدرالی سیستم که پارلمانی سیستم که خدمت امروزی دابی Mamostayekê ayînî jî diyar diketin niha demê êkrêzî û pêtiviya hemû bi hevra êkdeng bin û bû ser bi xuya Kurdistanê. کوردیش دەوڵەتی نییە و تێکۆشانێکی زۆری هەیە یعنی بە سەدەها ساڵ تێکۆشاوە بە هەزارەها قوربانی هەیە حەقی خۆیەتی کە دەوڵەتی خۆی هەبێت و ئەوانەی کە ئەرێن کاتی نییە و یا پێویست ناکات دەوڵەتمان هەبێ ئەوانە خیانەت لە خۆیان دەکەن و لە میلەتی خۆشیان دەکەن پێویستە هەمومان پێکەوە بە برایەتی ئەگەر گلەیشمان لە یەکتری هەیە ئەوڕۆ کاتیەتی هەمومان پێکەوە برێن بەڵێ بۆ ڕیفراندۆم و دەوڵەتی کوردستان. Rêkxerên vê kempîna piştevaniya rêferandûmê diyar dikin ke ev rû demê serbixwiyê ye û ruha hizaran şehîdan çaverê vê rûjê dikin û vê mizgîniyê bi wan bigehînin. Evro egan em neçîn beref serbixwiyê kengî rojomeye. Ev dijminê kedbêjin ema evro ke wextê hingûniye ew bila bixwê bêjin nebû me bêjin çunke em xudanê berhemê xwîn û hizaran hizar şehîdîn. مەبەستەوە ئەوە کە ڕۆژە 25 نه ماسترین دەریڤەیە بوومە وەکو ملەتی کورد خەونەمە هزارها شەهیدۆیە کە خەونەوە ئەو بوو ئەم چین بێژینەوە شەهیدا خەونە هەنگومە شاد کرەوە ڕۆبنەوە ئەڤڕۆ 25 نه ئیشەڵا یا تێ بەرەو دەوڵەتە کوردی بەلێ بۆ ڕێفرەندۆم بەلێ بۆ سەربەخۆیە بەلێ بۆ دەوڵەتە کوردی. Rûjnamevanekê pişikdarê vê kempînê jî xuya diketin ke bi hebûna serbixwebûyê dê rêbirî hemû arîşa û qeyranan bîn û pêtiviya ev rû destên me li hev bin. أفريقيا أفضل مزول دولة سملتي كرد هاتيا كرن أف أبوري اقتصادي سملتي كرد هاتيا كرن أف أبوري سياسي بيبيست أما دولة كسر بخابت كتاك بتوانين همو أريشيت خو شار سر بكين كيشد نفخو بدينا رخكي مال خويا كردي ريك بخينا وجارة كدي كب همو لاني سياسي بيك وبيك بريتي كور بكين كأم بشين أفريقيا برلماني كارب كين و ودا بشين أنجام ريفراندومش أنجام كيت سركفتي ريفا ببين. Pirosa rîferandûmê pêngavayekê ye bû karakirin ji bûyî bi serbexwebûyê û avakirina dewleta Kurdî. Vê pêngavê jî berheviyên mezin bû divên. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sat, Akrê.